İhtисаси рингте 12-нче Америка Кошма Штатларында 2-нче галибесі Оксан Хилде Александр Усик казанды. 12 раундан ибарет олған урышында акимлерінің варқалары бойынша бірге-бір күрішівнің нәтижесі 117-110. Эсабыны тәшкил етті. Усикда 10-нче раунда урышыны бітіре білейді. Ама Хантер бұқчысымызның сақ жеп ве сол урышына dayanıp oldu. Sanki rauнд Ukrayin bokçusuna galibе getirdi. Avalimanda galipini en sadık muhlisleri ve jurnalistler bekley. Duygularını kimse gizlemey. Galip ne kucak, ne öz çekim ve автографlarını vermekten vazgeçe. Alexander Haas çizgilerinden biri mizah duygusudur. Всем здравствуйте, давайте вы... Келені сөйлей апайық. Сізні меракландырған суаллеріні бересіз. Мен қысқадан жевап беріп, қайтам. İşler nasıl? Her şey yaxşı, çok şükür. Bokçusunun aytkanına көрем. Бірге-бір kuruşuv kolay değildi. Rakıbı da pek sebatlı ve mert olgan eken. В 12-м раунде чуть-чуть был ошарашен. 12-нче raundta şaşkan edim. Birinciden referi, o menimce bir. Belki onun nasıldır bir şahsi münasibetlerini var. Ama olganından da. Onu uğrasın közleri bir yerlerde uça. Ozu ise rezina gibi. Bokçusu seyircilerinin desteğinden pek memnundur. Aytkanına gibi Amerikalılar nihayet onun saydığını doğru aytmağa öğrendi. Такая атмосфера в зале была сумасшедшая. Zalda tekrarlanmayız. Moyim okuyum Suriye edi. Sanki dersin Ukrayna teritoriyasında uruşamız. Birçok bayrak, çok insan kol tutaydı. Ve Amerikalılar soydunumu daha doğru aytmağa başladı. Endi sporcu Paskalya bayramlarını kaydetmege ve ailesiyle ratlanmağa istey. Bundan son nefbetteki uruşuna hazırlık görecektir. Alexander'ın yanı rakibi kim olacağı hakkında da belli değil. Oldu yaxşı kalınız. Alexander Panchenko, Alexander Bugay, UATV.